sang paradi manteri jangkep punika wadek para adi manterine sampun sampun sami punika cumawis mukiasir kriyan bandi kopi ngajeng ni dane rakriyana patih bande swarya ngewiji kawijilan diri kering bancingah sesak tekeng alun-alun nyebek jejel ngantos rauh ring alun-alun dening kuehing tandar kriyan santukan mekadah pisan ide meduwe tanda rakriyana lawan juru adik peti miwah para juru adipatine mancetande semetateng lungguh unik ketaler
juru surat sami sampun nganut tinelinggih atur sikarini sari waluye sekadi punika Gunung Sekar cariing ngegawuhin sangsane ngatonang buasananing wong ring pangastrian penganggenanake sane wenten ing genah peparumane nadan wani siap nenten wenten sane purun pacang maswara wijilir sianar pati kalaning pamedal ide Sang Prabu suapa cara ning ayu saupecarane sane wenten ring ajeng Nardani min kadiniane wenten punika lungke cecepan sane mepindhan angsa kalikan mas aning pungkur miwah pecanangan sane magenah ring ngungkur
Bekdening nawarat nadik nerapati bekantuk sasocan siya warna miwah sanes siosan sane mau tamu ing ngangani Sang Prabu. Semungguing turin sampun malinggih ing anik mayene sing asane sing sane medel-del antuk mas sanding lan sang parsi musanding idem linggih ing idep pare pandita ing kamal sana sane wenten ring kemalesanane sane mangyun-yunin kasungan ngasok mayu sane keungkulin hantuk wit angsohe waluye sekadi memayungin lagi seken turin iri sedak punika nedeng masekar ruaki sing ali ngas punika sekare kauyak antuk hitam lilingan
nan Sri Nerapati semua semite ngirikur Arisida Sang Prabu masmita kenyam eri tatkala dengan dika singgih bapa inggih ratu Pranda Nabi waningan wacamami daging piharsa yang ratu puniki atur titiang saja ring jana sapunapi minab wenten pekengipun ipare panyake muapa wadir minabu henten sane mari ceda padewe kanthi tiange dua para kang raksik bumi kalanin titiang puniki madeg agung ngraksa jagat sang parempudang yang kadya sapunika pangandikane Sang Prabu ngrari sida para empu dangyange prasama gorawuk matur sinareng sami sakedab-dab ide
raris matur singgih pukulun inggih kena wegang nanak Dewa Prabu anti ngrestini ngebuwana kelangkung becik puniki jitrepti pejagatane enten kana ngewiyadik baya kewu danjo enten gering utawi nyane baya sane mekewuhin sapan diri sang Prabu eri sepemadeg nanak Dewa Prabu dados tedung jagat iriki sama sukek ngamuji samihipun padeliang memuji-muji ini keluwih kertini dewene ering jagate puniki ngluamraken dana punya ayatnya ngelimbakang dana punya turin ayatnya panten nganinguni santukan tanjo enten duki sane dumun-dumunan paraji suamaheng nerapati
Pare ratune sane dumunan sane setanding ering nanak Prabu. Sang Paradi Mantriya Ngarsih Samawat Sadri Soang Pare Adi Manteri Padeledang Dane Mirengang Sahe sareng sami raris ngaturang semah nganuakeun sang biksu sinareng sami mematutang sekadi pamunguni sang maraga biksu ngendi sianek ring dijeu malih wenten Pare Ratu sapa suking jambu warse ering sajebang puniki jambu warsane sumamahing wirya srina sane presiden nyaihin kawibuhan palungguh Cokoridewa suake sadeng bumi sani setate presiden ngulurin kasukan puniki ring jagate sedih suarya dalam semu nesmiate ide
Sang Prabu wis warya dalu harus mekenyam ide manis marah kalon ngamuas sadia bamban ide harus mau canang lahir saswana nireki nguduh paman aja kemekejang ane ada dini ya entah hatan mangkani nayan kepindah nyen bahan manira tusing je saja buka kitu nyen paman ngih duran ngong yen gas cating ngarah jegjoh pare nyen manira saja nyen lebihan tekening pare ratune sanilenan nyen tu paman Tuwi berita kejana nah hadi astun keje tekenang ye ipanyak dan bedang bukti nak tusing je melenan entu sane kehajeng nah pada luwere mat siagangan apa ni apa je luweren tu watekeng bebean nah jukut-jukutan apa pada nasi mas tahu muang tang derek sakin nah ya minuman tekedang je ke anggur lan arak beremang tekaning
lan kampuh kedang teken nganggo kamon wasaput semua tunggal suang nah masih aja patuh pada nganggo pada bidang diri dia stunering semara karya nah padu masih kitu kala nyalanang semara turidane sasuakaning ngendriya rikala lakar nukin indriyane natan len yan pangidep ngingsun tusing aja masih ada pebinaiannya nih yang kepindah nyen bahan manira nganaraku luwih kuring perajana namire pada kone lebihan menirune teken ang iya ipanyak dengku adanya namire bahan meniru sidi ngucap matangian mangkik winangun suka nantu mawinan ngawit uli jani menira lakar ngwangun entu ane madan kesukan enten sameng wong ngani tusing
saihin bahan ieu banyak cekenaning subala wirya nanti cirin ratu wibuh liu medui panjak nging mangki ngarepang nantuane jani ada pikayunan menirni ngawi wah karya manir mapikayon lakar ngai karya pabuncingan ratia dinamit ratna waduh ngapang sedina-dina menira lakar ngalap anak luh punang lias tuayu ngano anak keluhane bajang genten durung maning ane jegeg nganu kena rasun nantu apa ngaturang keteken manira